Public Interest Litigation PIL kan ti hilatin trong ubijas ibi remedium ti atang alak chuani ama sign PIL lo PN chu adan hi soila December sang ka zuko samsari pokwa khan ukil kapila hingorani chuan Bihar jela mi sang chuang zet mei chu an thu boycott angai tu mumal lo wanga kum tam tak jela tang khang a muin heng mi te tan hin Supreme Court a case a thelu saka zel tang zinga pakhat Hussein ra khatun minga case kaltir ni in India rama case lar pertesi ngami Hussein Ra Khatun versus State of Bihar ti chu alo piang ta ani he case awang hian India ram puma ko ta thu boi an ngai tu mek zela la tang khang mi singli lai chu chu lai lo kan lo ni le thei pha ta ani he thila wang hian ukil kapila hingorani po PIL nu Matter of Public Interest Litigation mingpe ka lo ni ta hial ani hemi nu a hetiang case mi pui digna chanvo hum halna lampang case reng chu Supreme Court in Public Interest Litigation PIL ti in allow register ta thin ani PIL chu enge ani PIL lampum chu Public Interest Litigation ti ani maya Mizo tonga toifel taka kan thil fiat thiam dan chuan mi pui digna chanvo hum himna tura ko da case an thelu ti in soila fiat hei ome kalphung pa ngaya chuan mi puin ko ta case a thelu hian a thelu tu digna hum him turin atan ami malhlok na tura ti ani bera amai ro chu PIL la chuan mi malhlok na emo ham thatna lam ni lovin mi puinol pui digna hum halna le mi puin an chorhlok pui tur chung chang ani turani mi malhlok na tan PIL hi aman theilo ti na ni chu PIL hi India dan pui Constitution Article 39 A ne na kal dun tlat ani a Article 39A hian digna chu lui kang ngai lo anga luan theinan le thleibi kom lova mitin digna hum hal ani theinan Sarkar Executive and Legislature of Union and State Local Authorities le adang te chu mo phurna ape ani ukil roina tur nei lo mi har sa te ukil roi tur Sarkar ina pek thin kan ti po he Article 39A atanga ronji chuak hi ani a heng digna kan ti te hian kan fundamental rights le legal rights te huam vekani mi pui digna chanvo ba ka mi mal digna rong kai te PIL hian huam tel thei boka no pang hlam che anan tiang te sal ang maya kana in chor bor na ang te minimum wage pek du lo na le labor law kala che na te zel chunga in ngai sakna le zel chunga thi na te mai che chunga hlai kan len na te le pong sul le in tha na te wangin police in case a register du lo emo police telak atanga ti puaina le police ku da tual thi na schedule tribe schedule caste la ka hleilen na in 12 wok na nun na chante family pension kan tiang te environment ti bol lo te le heritage le culture ti bor ban chung chang te po huam tel thei bok ani PIL chu enge apoimo na khoi ko ta case file tur nge PIL hian huam zau ma India ram hun tam taka pon mangtang kai ani Mizoram chuan dhan lama kan lano pana wangin PIL po hi kan mail shriat na larei lo hle a heting lama case file po kan la claim hle ni omani PIL hi kan fundamental rights emo legal rights kain hoi thil ani chuan court sang jok high court a file thei ani a court sang ber Supreme Court a po direct in a file thei pokani achang chuan sarkar kutalo chaklawa ati ngei tur te po ati lo chang fo thin ani achang chuan sarkar jok hi mi puiten digna rabbet tu a atran chang thina heng huna hian mi mal emo mi pui digna chanvo tun dina theinan court a in rol alo ngai ta thina ni court in digna tianga lek theinan mi mal emo mi pui ukil te kal tlangin emo mi mal ang po in court kan pan alo ngai ta thina ni hetiang taka poimo ani awang hin PIL lo ngai tu court po fim khura mi mal ham thana tur bi ke mo mi kan huat zong ti che te mo ti ming che tum na ni MT te ngun takin an lo en ma sa in tuna karon point tur manghian te funga manghian an lo endik thin ani pakhatna PIL thelu turin to kem panhina athuron ken adik to kem a phena thil je ru kanem pathumna athuron ken a fia fel fai thato kem palina inpu na satlia le rin thu ani tur ani lo Mizo te ta na PIL ngong chuate kum sang hi sompa khan Mizoram Bar Association MBA kan ti chuan Mizoram thlone ron service Air India and Jet Airways anti state dang te na khai hina chuan man tau chuak lu tuk chu ngai mo in go hati hai ko ta tho na chuan man ti niam turin president MBA mingin PIL an lo thelu to a hemia wang hian heng tho na chuan man hi ti ni malo ni to bokani
a hlok na tel tu dang le lawin zoram mi pui te bok kan ni kum sang hi sompuri state assembly election dona tuikuk mi za chuang lai mai hearing le physical verification ti silawa rola an lo thun chung cha te po a dawlet nan go hati high court a PIL te thelu ani a tin Mizoram context bi ka po bik takin khitilai aizola po bong kon dur tlang kong chelu tuk chung changa po dur tlang wai meten ukil mangin PIL thelu ni in kong thatak kan nei thei pha a dur tlang wai me te ti entonin si phir khuwa puin an kho chung kong chelu tuk sim thatani theinan PIL an thelu ve to bokani kong thanai te hi fundamental rights ani ti supreme court in lo puang thei to ni chu vai mi pui te hen kan ding na chan vo hi kan hria ta poimo hle a phun lung oi mai mai lovin kan lung oi lo na te khoya thlen tur nge ni ti hi kan hria ta poimo em ani tuna kan soita kang te kha dikna hum hal chung cha Mizoram bi ka PIL kan nei lar deuh te kan han thailang a kan han soilang chawani a king lo tuna mi lo poka soi tur tam taka omang heng bak mi pui sum dik lo taka man nia lang chung chang te environment ti bol lo chung chang a te po India ram hun zau zo ka chun PIL in lo mang tang kai na sa le to bokani ole ale peka hun rem chang ma sabera kan lo le de don ni kong ai takin subscribe le like kami lo ti sak don ni lo me